Bazalwane siyabonga ishow ye KGW ne TSS show beyimnanzi kube kuhle nalabe bangekho ngathi ngabe bakhona kube mnanzi kakhulu siyabonga support beyinhle siyabonga na camera wethu konke nje kube kuhle siyabonga bazalwane bethu amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Indumiso lekhona la likazi yihle kakhulu muhle emdali. Sibonga kakhulu balandzeli bemculo weClap and Tap laba sisupportile kulelanga lanamuhla bazalwane. Siyabonga kakhulu muhle umsebenzi likazi iyaduma ilikazi. Amen. Mina ligama lami ngu-Abel wakamaphanga ngicula la uKGW. Lisuku lanamuhla libe lisuku lelisibusiso kakhulu emakwaya omabili asibusisile ngoba athumisa bita ligama lakhe. Lokubalulekile kusekutheni sikubonile nje bekuyinjabulo kuba khona la kule ndzawo yakanyamazane. Umculo ube muhle kakhulu. Lokubalulekile ukuthi kufuna ku-improve lapha nalapha ngoba siyathi ngeke kube perfect but so far injabulo kithi sonke lesingekhazi emakhwaya sibone kubambisana lokuhle nekuhloniphana kuwo mabili emakhwaya. Amen. Mholi ishow iyabe kahle kakhulu sijabulile besisuthisa umuntu longekhathi basenelsile bafowethu siyabonga kakhulu kusebenzekile kuhle lokhu ngathi ngachubeka njalo mo injongo yemculo Mholi ukuthi bantu baphile ukuthi buyise emathemba lamasha. It's not about improvement yemakhwaya nani but lengakusho lokubalekile ukuthi emoyeni siphilile basiphilisile abachubeke emakhwaya aphilise abantu ngemculo angacompete ngemculo waphilise abantu ngemculo. Ishow beyinhle kakhulu siyabonga ngokumnanzi eshowini sibonga kuphila emimoyeni nasemiphefumulweni konke lokhu besikuthwele lokunzima kuyehla ngomculo siyabonga. Siphumile namuhla sibona umculo ikuyokona neThasani ngilimembe leSOJ mhla ka6 September anyamazane sobe sinejabula of ages Thasani the Children of Joy mhla ka6 September sobe silanga anyamazane. Look right. Same place. Siyabonga ishow beyimnanzi kumnanzi sihleli enjoyile sihilekile ngemusic nje lokunengi sikuzuzile siyabonga lokunengi kude mhla ka6 show Children of Joy Jabulani Rock of Ages TSS live Sikini sithi sinungane kwaso COJ Artist Development sebenzela supporta kubukela sirachi simnandi yeah. Hi sanibonani mina igama lami ngimZE yo mina ngim artist ngicula ka Children of Joy yo ave ngithanda ngimthimfa kugezi. Hi ngimMathoza Sithole ngicula ialto ngimi ifounder yeCOJ solo ngikhona kweCOJ ngicela ukuthi laba befuna ukuthi akujoyina iCOJ abethe tojoyina iCOJ solo sivule tandla abethe tokucula kisi asinankinga nalabo tokucula. Hi sanibonani selikazi kanyamazane eholweni ngigama lami ngimthembane ngicula kaCOJ Children of Joy solo njalo nje team focus. Hallelujah. No mina ngihappy ngimember leKGW nje lesikwendile kuhle asikedi ngokulwa sitekudumisa uNkulunkulu nje siba se angati singani ngemazoni but ngihappy. Hi guys, I'm Nomawethu from Batsamaisi Balwinsi nami ngigile ngatobukela iKGW ne Saints Artisan. It's nice show guys mara disappointed ukuthi labanye bethu abekho lana vele ngibhlungu. I'm still gonna comment ku Nelspruit Clip and Tap ukuthi I'm not happy ngengcenye yethu lengekho lana. I-support it's not le ndlela lebe ngi-anticipate ukuthi ibe ngakhona. Thank you.
ishow ibe inhle kakhulu siyabonga ko onke amakhwaya la participateile the both parties they gave a best performance ever siyabonga unfortunately ukuthi sibe disappointed ngenzaba ye support but we strongly believe ukuthi next time kuyoba much better than this siyabonga bethu. Sanibonani Maclep and Tappers lama group lamabili namuhla asiphe music ngendlela lebese expecte ngayo bekumnanzi lana nanyalo solo kumnanzi bongani siyabonga kusithatha ithombe mnakethe kodwa ke besitele umculo it was beautiful, it's still beautiful. Amen. This is what he came for. Ngiko lasitele kona la Hiyo lento ezele yona la. Hi, ninjani igama lami Alfred wavila nkulu ishobe imnandi hayi nabantu bathokozele ukuba nathi namhlanje. Ciao. Siyabonga ishow yethu behambe kahle bokumnanzi kakhulu. Sicela support yakusasa nathi yabona. Supportana yabona. Kube kahle yabona. Makhwaya onga supportana. Hayi ukuthi supportela abanye bo supportana. Sibe baningi supportana khona ukuthi nani sitosupporta kusasa. Ngiyabonga mina. Sanibonani. Siyabonga silalikazi akumnanzi kakhulu. Kumnanzi ku on everything is under control. Everyone akayi support iClep and Tap. Igama lami ngingChristian sibonga ngihlope. Nkulela generation of God. One love. Amen. We are from generation of God. Arikopana music isikangene sitekubukela music. weClep and Tap gospel. Kula sikhulu la moya khona. Yeah, kuhle kumnanzi. Onke ama-choruses akhona. From egame uThulikazi. Siyabonga thina sibahle. Sanibonani balandzeli beClep and Tap ngigasha lo. Lokulela ikabhokweni gospel wegol. Longaketi kule show utiluze kakhulu bekumnanzi kakhulu guys. Yo kumnanzi nanyalo ngathi singahlala singavala. Sicela support anen guys na ku next show siphumeleleni sonke ngiyabonga. Sanibonani lelo khuluma ngoMpumi wakasihlangu egameni leTMS athi la kaNyamazane sijabule kakhulu hayi basijabulisa hayi benda kahle kakhulu onke amakhwaya enda kahle kakhulu siyabonga egameni kaJesu. Sanibonani lokhulumako uMakethela ukhuluma egameni lemasupporta ungilisupporta lelikhulu nababethela maye emakhwaya siyawathanda yasijabulisa ene kude lesingayisupport onke namakhwaya lakithi ayafana ayalingana umculo uyasijabulisa kakhulu ayiphakame lembombela ayiphakame nathi sikhona siyayisekela singimakethela nababethela sithi halala mculo siyawuphakamisa embombela sihamba nawo halala. Hayi bafethu ubukhosi buyabonga hayi ishobe inhle kakhulu siyabonga umculo usidududile kakhulu wasenda sajabula sithi soli siyabonga phakama nelispread phakama Mpumalanga siyabonga amaClep and Tappers. Yeah namanje kusasebhizi kuyaphithitela madoda asiqhubeke njalo siyibambe siyabonga ikhwaya yethu stage lesha kakhulu sithi ayiqhubeke njalo iphakamise siyabonga ama-TS. Ngiyababingelela babukeli nebathanzi beClep and Tap yasembombela. SikaNyamazane Community Hall la sibukela umculo makhwaya lamabili estage kaBhokweni Gospel Wagon kanye neTSSAD. Hey siphilile sibukelile sibonile kusukela kuqalile solo tiyagidzelana umculo ukhona embombela umnanzi kakhulu kwangathi nje ungasupporteka nakulamanye ama shows lalandzelako bantu abethe ngebuningi batoti jabulisa batokhona kuphila bakhuthateke impilo ikhona kuClep and Tap siyabonga.
Kokuqala mphathi wami ngithanda ukudlulisa kakhulu ukubonga i-support ngibonge makhwaya la beka perform stage umsebenzi bomuhle kakhulu uNkulunkulu bekasendele kahle kuhambe kahle imimoya yabo beyimunye sikhombisile ukuthi besidumisa ligama lemuntu loyedwa so siyabonga kakhulu kubalandzeli sibonga kakhulu emakhwayeni onke nemakhorista onke kuko konke la kwendile namhle stage uNkulunkulu usendele umusa njalo uNkulunkulu asihawukele njalo siyabonga kakhulu lo ukhuluma ngomkholweni wakalibambo kodwa the spiritual saints artist development cha kulesikhathi manje sithanda kubonga kakhulu kumakhwaya onke lathi kuphumelela tofika kulesikhathi samanje bayekele konke bathela konke kepha bakhetha ukuthi bato supporta na umsebenzi wethu lobaleka kangaka ke kaNkulunkulu kuyaphileka ke siyabonga kakhulu sibonga ukuthi baba nakusasa futhi baphindze futhi basisupport uma ngabe ukuthi nemsebenzi nathi sikwadi ukuthi isandla sethu inyawo tethu nesandla sethu sibe lula ukuthi siyofika kubo egameni lika Jesu siyabonga kakhulu sibonga wonke umuntu lokhona ikuGreater Kanyamazane siyabonga kakhulu amen lelo khulumako ngikholeni sibonga ngamahlalela okulela iThasade sithanda kubonga kakhulu isupport lesiyitholile la Kanyamazane nePinari nengodini negame yongana siyabonga amakhwaya aphume ngedingane sithi na next time kwangathi kungabanjalo nalabanye nabanemsebenzi nabo baphume ngedingane futhi sibonga kakhulu inkosi ibusise amen Enzambama siyabonga abalaleli sengiphinze ngabuya futhi nguye wandilwa kalisiba sibonga Mageba wenkosi inkosi yami siyabonga abalaleli siyabonga nani balandzeli bemqulo nisithwalisile makhwaya wonke ngokuhlukahlukana siqhubeke njalo sibambisane singalahlani futhi sikhumbulane emihleni yonke siyabonga nibe lobusuku lobunifanele danko